video masa kan soi to angin kar masa ni nga ni December ni riata Gujarat le Himachal Pradesh Assembly election result puana Gujarat a BJP ne taka sarkar na siam chunjam le in Himachal Pradesh a Congress in BJP sarkar an pai thlave thunga Himachal Pradesh a Congress MLA than tharte BJP in lamtanga siam turan thlemarin om thu le Congress tana film khurangai tur thu te po kan soi tel kha ani a mase vote chiar zo ani in Congress hian seat om zong zong somruk paria ta tanga seat somli la yan la ka wangin seat somni panga latu BJP tan sarkar na chu puya an MLA te chai buai vel chi ani talawa ti chuan Congress MLA than thar te po state po na bi ruk pui ngai lovin thlamuang takin an state an om mase Congress party hian chief ministerial candidate puang lova in thlanan ma chona wangin ne na ro pui takan chan hnu po in chief minister tur shelovin an hoi hai renga chief minister ni tum anom nual chung chief minister ni tum tu te zinga chuan Lok Sabha MP ni mek le state party president ni mek Pratibha Singh nge ming alangsar hle a ani hi Himachal Pradesh chief minister ni reiber le ningun ber kumsom ni pakhat chung zet chief minister lo ni to ni kumsang ni somni pakhata thita Virbhadra Singh anupui ni in kumin April tha khan state party president mo phurna pe kani a president na hnuaya ti hian hne na han chang ani a chief minister ni po aphu via wa ngai ani vote share zo chanchin bumi tenan komna po Pratibha hian Himachal Pradesh Congress ta na an chung ko poimo zia le a pasal na tho thatam tak Himachal Pradesh mi pui nan du awanga tunin thana po hian Congress party thlang tling an ni thu asoya party high command le Gandhi chung kwa po in chu sia thutluk na fin thlak tak an siam a be sei thu le chief minister ata na an ruata ni chuan thataka mo phurna hlen chuang nge ya tum thu asoi ani lo po hi chief minister ni tum dang anom ve wangin party mi le sha inti vui vai pal hlo om tak din hmuna an dinga chu thil chingfela MLA than thar te kom tur le andu dananga chief minister thar tur puang turin party national general secretary Himachal Pradesh in charge Rajiv Shukla baka supervisor pahni Chhattisgarh chief minister Bhupesh Baghel le Haryana chief minister Louis Bhupinder Huda te zirtopni a Himachal Pradesh khopui Simla an thlok luta anni hian state party chief Pratibha Singh baka Shuai tu poimo dangte meeting an nei pui Simla khopuya hian Pratibha Singh i tantu party mi le sa then khat pung khomin hotel atanga central observer chuak tur te chuan na motor dangin Pratibha i chief minister ata na han du thu anau puya hetiang vel kara hian central palai te hian MLA thlan thar te kom kwalin chief minister ruat dan tur an du dan an soi puya MLA thlan thar te hian central high command du dan ang an pom thu an lo hril ti chuan atuk in rin ni a central ayo palai le state in charge ho chuan MLA thlan thar te le state party hruai tu te meeting an nei pui le a meeting nei zo a central palai Chhattisgarh chief minister Bhupesh Baghel hian Himachal Pradesh chief minister Tharata na lungrual taka Sukhvinder Singh Sukhu an pom thu apuang zui he thu hian ramchung chanchin thar lua khat ngalin mitam taka barakhaya Pratibha Singh tantu te lunga oilo mayang ti hlo thon na halian man hle mase MLA le party thu nei tu ten ngun takan ngai tu hnuwa an rel ani angin Pratibha i poina pom thlap thu a soi ve thunga ti chuan reirial lovin chief minister thar hi December ni som pakhat cholni chhuna rinomna thu tiam tira laklu zui ngal ani chief minister thar Sukhvinder Singh Sukhu hi sangkha jakwa somruk pali apiang ni in tuna kumsom nga pariat mi ani a kolei chakalai atanga Congress zirlai pola in mangle Himachal Pradesh State Congress zirlai pola hruai tu ni thin Anua State Congress thalai hruai tu ni chhole ni in Simla Municipal Council a tum ni lai councilor atana thlan ani hnu in sangni pathum ma tum khatnan MLA atana thlan thlin ani a sangni som pathum atanga som pakua chungin state party president nalo ni to bok sangni som pasari le tun malam te po a lo thlin to na thin
abial ngai atang vekin tun tuma po hian MLA atana thlan tlin le ani a tichuan a MLA puite le party high command te du sakna le rin na dongin chief minister atana lungrual taka puan naloni ta ani Sukhvinder Singh chief minister tharatana lungrual taka pom ani thu puan ani rual hian party hruai tu dangte ang bokin state president Pratibha Singh ngi po indu sakna pangpar hlanin lom taka pom thu apuanga Himachal Pradesh ma sol na tura Congress party in thataka hnan thozel tur thu asoi tin cholni chhuna chief minister thar lak lu na hun po Pratibha Singh hian lom takin na man puya he huna hian Rahul Gandhi an mipui ma Pratibha Singh hi zatak le chuang taka chibai bukin akwa Congress party chung kwa boruak chia omlo zialan tira tumna kong khata ngai ani hetia in lungrual taka thutluk na siama chief minister thar le sarkar thar an nei hian Congress chung ko boruak ati tha in an hruai tu te po phurna na sataka pengei turangai ani a India chimto patanga mar top shoot chuak tur India sui khom kongzo Bharat Joro Yatra aneya wanga in than campaign chung zonga Himachal Pradesh voi khatpot lo party president Lui Rahul Gandhi hian chief minister lak lu ni hian akongzo program cancelin Rajasthan atangin Himachal Pradesh khopui Simla hi pana chumizo Rajasthan na let le in akongzo program makalpui chunjom le cholni chuna chief minister thar lak lu ani rual hian Trump masa opposition leader Mukesh Agnihotri chu deputy chief minister atana lak lu ani ve boka cabinet ero an la nei lo chief minister le deputy chief minister thar an lom viau lai le state party president Pratibha Singh in alom pui thu le a thlopla tur thu a soi lai hian cabinet a tal an chung ko member in mun poimo an chang lo ani chuan party chunga boruak du omlo te po la thleng theireng tho nia ngai ani a chutiang ani awang chuan Pratibha I fapa kumsom thum pathum mi sangni som pasari atanga MLA ron ni chho tunin thana bial nga ya tling non le Vikramaditya Singh hian cabinet a mun poimo alu avenge rin nani Congress party le party dang sang sanga te po indu sakna atamin laina te din mun tha in din tir atam hle thina Congress party hi chung ko pakhat opna hnuaya omreng anga alan zel lo nan tunhnaya in thlanna nei ni in Gandhi chung kwami ni lo president thar an thlang chuak kha ani a president thar Mallikarjun Kharge kai hruaina hnuaya state sarkar an lak ma saber Himachal Pradesh a hetia chung kolam ringot en lova chief minister thar politician chung kwa atanga seilian ni lo an nei le hian engemaw chenin mipuite rilruwa ngong tha anei theitura beisei ani chuti lain Congress High Command in Pratibha Singh ngi chief minister atana han thlan lo chan hi party chunga chung ko indu sakna om thei anga langzel tur lam man ven thon wangor ngorero ani bik lova soito anginama Pratibha Singh hi Lok Sabha MP nilayani a tun state assembly election na khana chu velo MLA ani lo chunga chief minister thuthleng an luatir ani chuan an MLA thlan thar te zinga tu emo berin a seat kianin by election nei angai anga tin a Lok Sabha seat kalsan tura po by election nei angai bokang chutiang ani theinan chuan tuin nge seat kianang ti le by election pahnia chuan an tling nge yangem ti soilok mai thei ani bik lo awangin by election nei buai ngai lova MLA tlingsa te atanga chief minister tur thlan fel mai hi a thabera ngai ani tichuan state party chief Pratibha Singh hi chief minister ni taloma se apasal kumsam ni chuang je chief minister lo ni to Virbhadra Singh nena an fapa Vikramaditya hian cabinet a mun poimo achang ani chuan an chung ko lunga oi tura ngai ani a cabinet ruat felpui tur le Bharat Joro Yatra chim turin chief minister le MLA tlingthar te hi Rajasthan Rahul Gandhi an ako ni a report ani engtika nge Himachal Pradesh sarkar thar hian cabinet anei don ti le state chung mai baka rampum huapin Congress party hian engtin nge ma anlak zui zel ti te po kan thlir zui zel don nia tunata ne ro chuan heti chin hi ni le report se next video en hmu le theu kan tum don nia chumi ma chu mangtha le ri vek phot ule